Ayan, 6-2 in favor po iti DLY. 6-2 DLY. It's a foul. Foul number 2. Penalty. Santa Cruz. Santa Cruz ang penalty. Santa Cruz. Ayan, 7-2 in favor po iti DLY. 4 minutes 12 seconds sa ating first quarter. Malakas. Sayangin. Ayan, 11-4 in favor of DLY. Yes. 13-4 DLY.
It's a ball. Number 29, 7. Paleo. And number 9, Lucas. Wow. Yes. 75. Ayan, 17-5 DLY. Araw. Carlos. Second national ball, Viernes, 7. Out. That's the Andrea, Rodriguez, Andrea, Ayan, 7-19 in favor of DLY. Has 20 seconds at the first quarter. Hindi na
It's a foul number 17. It is 2 shots from Mr. Aguilera. Yon, another 1 point. Eight 19 in favor po iti DIY. And of the first quarter, 98 in favor po ti DLY. 11 points, DLY. Happy birthday to Mr. Reggie Ms. of DLY. After the birthday. Ayun, 19-10 in favor po iti DLY. Number 8, Anteta. 2 shots from Mr. Aguilera. Anteta. Mr. Aguilera. 9-11. Yon, 12-19 in favor po DLY.
Seven Smith. Yawa. Alam. Tomera. Shot. Rebound na Pagod. Rebound. Seven. Step up. Deloy. Back to the voting. The time remaining 6 minutes and 21. One session. 12 second shot clock. Dahil kasama. Last down. Yes. 12-22 in favor po ET DLY. Garcia. May foul. 23 Rubang. Laking foul. Mr. Rubang. Second personal foul. Mr. Rubang. 16 out. Number 3. Short. Fourteen 22 DLY. Ayon, 16-22 in favor pa rin ito DLY.
4 minutes and 39 seconds sa ating second quarter. 8 out. Seven. Take out. Represent. Contest matake. Pablo, Olvera, Paul, Pablo. Yes, Pablo. 16-24 DL1. Ayan, 18-24 DLY. So, as freshman o number 23, ay ang tinawag. So, 23 out. So, 2 shots for Santa Cruz. Ready for 19. So, Santa Cruz. No basket. So, Ayan, 19-24 in favor po ito DLY. Garcia matake. Ayan, 21-24. 3-point lead in the DLY. Second, number 1 out. Number 1, Santa Cruz. Second one out. Focus. Second one out. 5.
Cinco, Gillespie. Yun, 23-24, 1 point lead. DL1. 23-24, DL1. 2 minutes and 30 seconds at the second quarter. With time remaining, 2 minutes and 26 seconds. Second quarter action. Ayan, Chase Tabor po tayo. 25-24. 1 point lead. Iting Santa Cruz. Four, 27, Santa Cruz. Yon, 26-27, 1 point lead, Santa Cruz. With time remaining, 1 minute and 19 seconds. Score 27-26, 1 point lead, Santa Cruz.
Second quarter. Chase Faber ulit. 27-28. DLY. Ini memang mengenai Viernes Severa, Viernes. Ayan, 27-30 DLY. Last 30 seconds sa ating second quarter. Another 1 point. DLY. 27-31. DLY. Ayan, end of the second quarter. 27-34 DLY. Vamos keluarin aku yang finals. At start namin na referee, including our commissioner, Police Captain Alberto Ramos. Our lead dancer, Red Alfie Hamana. And our choreographer, Mr. Blackman Ines. Vamos keluarin ako. Ongoing di practice maker.
Mr. Ryan Ness of Delaware, na-insert. Also, okay, back to the movement. Third, one action. Ayan, third quarter na po tayo. 27-34 in favor po TDLY. Another 2 points DLY. 27-36 DLY. Yeah. 36-29 DLY. Ayan, 32-39 DLY. Larong agay. Nasakit ka din dyan.
Last 50 seconds on clock. It's about 9. Garcia. Ayan, sa mga bagong pasok sa live, 32-39 in favor po in DLY. 5 minutes and 37 seconds sa ating third quarter. Santa Cruz, 39-34. 5-point lead, DLY. One, 36-39. DLY. Video ka mo pa. Wala. Ganda si Jaja. Ano ka video? Dito ko magyababa na ka aircon. Dito nagputo. Magyababa na ka aircon. Dito nagputo. Po ang tayo.
Santa Cruz. Ferdinand. Ayan, umaabot na naman ang Santa Cruz, 38-39, 1 point lead, DLY. Yun, 2 points met, lead DLY. 38-41, DLY. Last 2 minutes left sa ating last quarter. 38-43 DLY. Ika kumaag coach. Kaya po time break. Ayan, sa mga bagong pasok sa live, 2 minutes left, third quarter, 38-43 DLY. Namastery. Nakasaksak. Rayuma fever. Last 10 seconds. Foul number 2. Sulit ng foul number 3. 2 shots for Mr. Andrea. Yeah, plus 1 point Santa Cruz. 44-38 in favor po kay DL1. Another 1 point. 40-44. Upa malaba ito. Ano mo sa sidog? Ay. Apa. Diyan na si puta. Last 1 minute and 25 seconds. Garcia. Malakas ang bawang Pereira. Garcia. Last 1 minute. Ayan, last 1 minute po sa third quarter. 40-44. 4.2 L1.
Last 9 seconds. Ayan, last 59 seconds. Same score pa rin, 40-44 in favor of DLY. Ayan, 41-44, 3-point lead, DLY. Number 77, grade 1. Senegal foul, 13 fouls, yes, no problem. Plus 1 point, DLY. Ayan, 41-45. 4-point lead, DLY. Last 10 seconds left. Gomez, Cabrera, Lamas, yes. Last 25 seconds. 43-45. Ayan. 2-point lead, DLY. Come on. Last 10 seconds left. Nice. Lost. 11 seconds. Aguera. End of the third quarter, 43-45 in favor po iti DLY. I will Vincent Gomez from Santa Cruz. Thank you for the answer. Malagi kami.
Bebe, ang gano'n ka na. Kami kapso. Ayan po, Bula Santa Cruz. Lima. Ayan, back to the ball game. Last quarter na po tayo. 43-45. 2-point lead. Santa Cruz. Ay, baka basol ako. 3 Pugos. DLW. Dua nga baot. Nay, di na iniga ng Jabula. Go Archie! 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 Go Kaki! Tarik! Tarik ka po kami kataray. Kung nakababa. Ayan, tabla, 45 all. 45. Chase Favor, 45-46, 1-point lead. Santa Cruz.
45-48, 3-point lead, Santa Cruz. Ayan, 48-47, 1-point lead, Santa Cruz. 5 minutes and 44, last quarter. Ayan, Chase Cable ulit. Nakaman. Chase Cable, 48-49, 1-point lead, DLY. Malmalado na. Tamdag na tamdag ni Tati kung matutuloy. Ala, ala. Ay! Nay! Nay! Oh! Basket and a foul. Ayun, 48-52 in favor po DLY. Messi, nabatin. Ayan, 49-52 in favor po iti DLY. Tatay pa lang ang kasalata, tibaik na malipod ka itang. Kaya lang. Agkaalaan danin eh. Walang tabla man o.
Ay, bigyan sa position. Pag-ibig ang pagkakas. Ay! Ayun. Talaga. So ayan, 4 minutes 16 seconds sa ating last quarter. 49-52 in favor of the Al-Wal. Last 4 minutes and 16. 7. And the last quarter period. Diyan na si Putay. Nag-killash din. Tala naman at rating ko pa ako. Wala na mas pwede ka para di. Linggo ng China. Ha? Pero ke. Bonito, Simpson. Ay, tito. Okay. Ay, buti na lang. Makakasalpong ko jaja po. Ako, Lord. Hindi na kaya. Ay, ako. Pinikat ko lang. Ang kapalakan ko subli. Hindi nagkatan. Ano yan? Ay, be. Ayan, plus 1 point. Sana Cruz.
Ayan, 3 minutes and 57 seconds sa ating last quarter. 50-52, 2-point lead, EP, DLY. No. Laban mo. Ayan, 50-53, 3-point lead, DLY. Another 2 points. DLY. 50-55. DLY. Baagaw Damanin. Another 2 points of Ayan, 3 minutes, 19 seconds sa ating last quarter. 50-57, DLY. $50-59, DLY. Last one, Ivor. Ayan, 50-60 sa Pulo Tibaet. 50-60 DLY. 2 minutes and 45 sa ating last quarter. Ayun, another 2 points. Santa Cruz, 52-60 DLY. Another 2 points, DLY. 54-60.
Allah, ano nga basketball ko? Hindi ko wala mo nagtahay pa. Wala ko ito ba wala. 62. Ayok mo na. 62-54 in favor po iti DLY. 1 minute and 35 sa ating last quarter. Anak kami saan ba din? Nabarang ko. Sabar. Sabangan. Nag-champion. Pagkuda. Nag-sublay nag-champion. Siguro. Kung gusto ko kasi na iso, maglaw ko nga ako. Sumurok pa na to DLY Magic for the tamang. Diretso, luka din. Last 59 seconds. 56-62. 56-62 Delwy. Ay, wala na kami sa akin. Radical na naman gusto na panisaksakan. Bawal mo na ka, brate. Yes. Mauma ka. May mga pursue. Wala, nagpa-time out niya ba? Time out mo, bang. Tatapos ang damay na isa. Una. Ay, maka 3 points na mamingwa puta. Ag nervyos daan. Pa yun. Nag ba, di ba? Oh. Answer ka na, di ba? Tatapos ang damay na isa mo. Namamingwa na maka 3 points sa bangir. So lang ano di da nga ibayag da tabola dan. I-hold dan. Ay, i-hold na nga talaga. Ngayon, na-foul file lang. Isuda nga talaga ang video. Isuda. Pinaul na mo nga niyo. Ano na may kasyusyo ba ito? Ito na. Oh! Na. Perfect. Awan. In hold down awan. 12 seconds. 3. Points na tibiyag ng tibayan. Hindi na maiikot 3 points na. First one, number 11. Third personal foul.
Ayan, 27 seconds sa ating last quarter. 58-63 in favor po ni DLY. Alam, i-shoot mo, Bibi. Maka 3 points naman yung botabahan niya. Ayan, congratulations! Congratulations, DLY!